kas daawak day di kinarita iti tunggal maysa sinalunsod ko ken ka ngem siyak tay nasaktan iti insumbat mo na di ta kabagayan. Saan nga bale lipaten ta nga rut pinagtulagan ta ngawan sirsirbina ibilang ta nga tagtagainep adu nga nagsabatan ta sumet kiti napintas ken nakaadal ka saan nga kas kanya ngaawan na turpus na nuday tatrason mo inbagang kumakanya tapno jag na ilawan nga nagayat ken ka saan nga bale lipaten ta nga rut dinagtulagan ta ngawan sirsirbina ibilang ta nga tagtagainep adu nga nagsabatan ta uray no kasta inaramid mo't ayan-ayat ta sige ituloy mo tabaro nga boyfriend mo kasta kamet kanyak inagmet mangkita di may sa adayan magipateg tuy kararwa saan nga bale lipaten ta nga rut pinagtulagan ta ngawan sirsirbina
Adu nga nagsabata